twagaza turarira igikoma cy'umwana twabyarije na mada ari nijoro. Noneho mbwiraho ndibaza ndavuga ati se Mana, birashoboka ko umuntu yogusenga akagerageza kugukorera amaraga agakubitika bene ahangaha? Mbwira madamu ndagusezeye ndagusize hano mu cyaro, ngiye kuja muri Sudani. Nja muri Sudani y'Amajepfo, mu majepfo ya Sudani y'Amajepfo bita Muterekeka. Nagenda mfata ibitenge n'amakanzu ngikorera ndacuruza, ndavuga ngo Kristo Kristo wakoze tuzamure Imana amaboko. Ndamukiriza mugenzi wawe wese kugirire neza mu mugoroba. Wakoze bikomeye uzakire. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo Kristo wakoze bikomeye uzakire. Tuzamure Imana amaboko nitwamutanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo zamura amaboko wakoze haleluya, haleluya. Yesu Kristo wakoze Imana ni buto, Imana yashyize ku mutima. Yemwe tuzadutarama tugasenga Imana, ariko dufite Imana. Pasiteri yavuze ngo n'abandi, ndi umusore kumwe na madame, none tugera mu gihe cyo gusharirirwa, akazi karashira, mvaho nabagamije kuba mu cyaro na madame dushike. Nigeze guhura n'umuntu umwe arambwira ngo se ngo iyo muganga unaiba nani mumani tamatiwe umanyiwa ati nabanje kuraba ku YouTube atabati atasinje ushobora kuba wibeshe. Bwana sifiwe, Bwana pewe sifa. Ibihe birasharira kugeza aho twagaza turarira igikoma cy'umwana twabyarije na mada ari nijoro. Noneho mbwiraho ndibaza ndavuga ati se Mana, birashoboka ko umuntu yogusenga akagerageza kugukorera amaraga agakubitika bene ahangaha? Mbwira madamu ndagusezeye ndagusize hano mu cyaro, ngiye kuja muri Sudani. Nja muri Sudani y'Amajepfo, mu majepfo ya Sudani y'Amajepfo bita Muterekeka. Nagenda mfata ibitenge n'amakanzu ngikorera ndacuruza, ndavuga ngo nzoguma gusenga ariko ntazo nshaka amafaranga nk'abandi. Siko twese tuzatubwira bamare kuva ngiye madamu yinjira amasengesho y'amezi 5, aravuga ngo nzozana ijyari mu munsi senge ibi bihe ntabwo nuzemera ntibishoboka. Cici imbaraga z'Imana zagukoresheje ntabwo nukwemera ko kwikorera ibitenge. Naho kumbe tuja gutangira nja gukora ubukwe, hari mama umwe mukecuru aduhamagara aravuga ngo we n'amadame muzomukorera kandi naje nzobagirira neza, ariko ibyo byose mbere ngaho kumva zo gukomererwa nanje nja gushaka ubuzima ngo ngereyo ndahomba urukomba amazi itikere madamu wayinyohereje. Hamwe umupasiteri umwe muri Amerika arambwira ati umutima uramburiye ngo amavuta ufite nico naguhamagariye, nzokugirira neza ariko nzokugirira neza uri umunsi waje wahankorera, aho nzoguha ibindi bizotuma ukora, sinduze ngo tugakora ariko ubanza ukagushaka. Mare ndagaruka madamu nansengera, nanje yo narindi icagaza gisatsa abantu tunagaza nja mu kazi, nagaruka kijije udumayinga grand frère kandi atazi waje mu mafugo, waje mu masengesho cyangwa waje gucuruza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe.
umare nagaruka ngo ngaruka dukora amasengesho tubwire Imana tuvuge ngo Mana uduhe umurongo w'ibintu turacanganyikiwe turababaye turavuvutse turakomerewe ko numva no kwiyahura gerageza ubwire uko ngo Imana iratuganiriza njyanye n'ijoro Imana irangira ikirambwira ngo ci igihe amezi abiri irambwira ngo turoze ino nyanjoro inyuma mu kwezi kwa kabiri urabavuza gusenga aya mazi akurengera tazokira akurengera Yesu ashimwe umare turatarama umugore umwe aradutumira ngo dutumire tuja kuririmba ngo tugere adumi twara 15 twari tumaze dukurikira cyane yo bita ngo ni Kayanja umupasiteri w'Ubugande aravuga ngo nimba ukeneye ko hari igihinduka wizere numara kuzizera ubyizere bishitu ubwire icyo ukora Yesu ashimwe umare y'amafaranga twabonye icyo gihe madame yaratwite waka madame twite dufata ya mafaranga yose dukuramo itike twaba tuyafata turagenda turayatanga mu materaniro turavuga ngo Mana dushize iherezo ryo kubabara utubabarire ubutayimare ngo mare ngo dutahe turaburara ngo rutwite ngo buce hampamagara umuntu w'Minisitiri w'Ubugande arampamagara ngo bite cici mu izina umunyankore yakoze Ikinyarwanda arambwira ngo nabonye indirimbo yavuga ngo ntamana ntabuze birashoboka ko uza umugore wa mukaza guterana iwanje mu materaniro none ndakibazo turaza ngo tuhagere ngo tube tukinshishije ahandi ati ngani muri mbandi ngo turebe ibintu aravuga turavuga amaraso aravuga ngo kudusengera ngo agiye kutubibamo ngo agiye gufata amafaranga ngo Imana yamuhaye umugisha amafaranga ngo umuhamagara turimo ngo tugakomereye ngo ni ikibazo cy'ubukene Imana ngo igiye idukurira icuki Yesu ashimwe muzi ko hari igihe umuntu akumva bivamo akubwa kandi yarashishijwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe amen ababuze ngo tusamure Imana n'abako igituma nasomye ijambo ibi bintu tuba ibi nubwo ari bito Yesu ahimbaza nubwo ari bito ni ukuri hari Imana mu ijuru izabava gusenga ndaza gusengera abantu Imana itworohereza Imana yorohereza abantu ejo bundi nahembye indirimbo tuzayisora muri iki cyumweru ivuga ngo ufata karaveba isoza amasezerano y'Imana yo ivuze ndijwe Imana ivuze tawaje ukugenderera abandi Yesu nukuri kisa uvuko kimasa Yesu kisa umvuko Mana naje tusige uri soko y'amahoro
Yesu uvuko ukugenderera si wowe Imana yo kwigiraho kugira nabi dushobora uzikorera igitungano Yesu ukiza Mwuka w'Imana uvuko ukugenderera abandi naje tusige uri soko y'amahoro